leli verse ngiyalithanda ngoba lingikhumbuza uJonas. Verse ena kairata hobane ngikhupuza Johanne. Hayi bafukwana. Hayi Johannes. uJohannes. Hayi bafukwana. Hayi Johannes, Johanne, Jonas. Ingilosi uGabriel yathi Jona nceku yami. Lenye lo ikhabarela uheleza lari Jona ikhagulaka. Yathi ngizokuthumela endaweni ongayaziyo. La Jolari ngirumela kunye ngwe yosayitsibini. Futhi uzohamba ukhulume nabantu bazokunika igunya lokuthi ukhulume nabo. Samaya elefasini yosayitsibini. Ngizokunika igunya lokukhuluma nabantu. Ngizona legwinya lokubona bathu. Yinene sibindi sokuthi ungaphela wena isithunywa sami. Ngiyofuna sebhedi lezithunya sakho. Hayi wena Mfukeni uyaphambana man. Uyaphambana Mfukeni. Uyithetha apha into okuthetha ngamagwinya apha, izibindi nezithunya, kakade endaweni yokuqala. Ngubani othe wena mabeyitolika apha in the first place? As far as I'm concerned, Mufukeng waphaphama hona jona zamaka zithunya lezebhedi lelegwinya as far as I'm concerned